Bener. Nek kurenan. Wakin lah. Loh, ada masalah kurang beres nih, loh. Jadi mbok ngorang ada masalah kurang beres. Bayangkan, bekak makere bangkeng lah kurenan bajan jenik. Menurut perakiraan Mok, pasti pekak liung lah cari. Sang halangan mau bajan jenik nganten aja pekak bergide gini. Tugasnya lamar kene pekak kamu mulih nih sing itu. Men kengken Mok. Pasti kene pikirannya ye. Nyak kan penganten aja Kak. Ya sod masakapan ya bangke lah kotokane gitu. Cari nih makejang ake ngelah. Mama. Aduh. Tenang santai kan. Lumar nih bungut nih ngomong Bajang apa nih kalian nyai? Batawang cang nih bajang manusia. Yen sobat tawangnya wakil bajang manusia sing pantas nih ngomong kene. Ya dia tun tua yang enaknya bagus nih tawangnya. Keken bagus nih. Nah ilit bagus nih pang tawangnya. Ilit bagus wakil pangtawan itu. Aduh lo. Brek sepaning watak mo lo. Tadi mbok sepaning, mbok dia ngadi sing nawang apa madan bagus nak ilit do mbok. Mbok malunan dah di jelema, uling makelo mbok ngisi kebajangan mbok sing taen mbok nawang bagus nak ilit. Kene nah. Yen sajan kuranannya ini bagus nak ilit, pang taen cang nawang bagus anak ilit. Bang ilih pok nah. Aduh. Bang. Borang bang. Bang antum tenas. Yen bang kengken tuh nih. Dodo bang dolas. Yen bang kengken. Usah. Ya nyak sewa bang. Wah kang nasne. Milo. Amit-amit mau orene nyewa pekak mkere bangke lo. Orene nyewa. Oh, ya marah bang sewane. Kak yo kak mereka tang sing peleh. Waduh beli. Biasa. Tawa. Bang. Tawa rasanya po. Aduh. Nah, tuh. Adi misi aduh. Aduh rahasia terbuka lo. Sing jauh lian sugih nih pekak ya nyak nganten. Man tadi ulian apa nih? Ulian adu. Kene nak kana. Bang taen ya ngasanin ado pekak Yo kene yo kak yo. Beli. Aduh beli. Beli aja sama kapal lang bu. Ken kapal. Oyong boy, main. No. Mangkin nih. Halus ya mbok. Pangtan titiang raris matur kangen kau rengajang jerone. Ini catur wangso nenak kengken ragone puniki. Orang-orang mbok. Catur wangsan tiangnya. Nggih. Tiang satria tulang nyuh. Apa kedenya itu? Satria tulang nyuh. Apa artinya? Berarti yang abok kau mau bulu. Bungut menceng otak beton. Lengah. Tulang nyuh kan kau mau. Weh. Satria tulang nyuh, wong sudra wangso, anak kaulo jabo. Tawangi, sing yo kau mau bulu. Ning. Jadi macening. Seneng ya mbok. Jak macening ya bapo tekin jening. Jening kok ketu masih. Tadi mau bapokin bapo ning. Apa keranane ketu? Apan patuh wangsan bapo ning ngajak jening. Nah, pang presido bapo nawang. Men. Nyen sujatina adan jenengane Doriane nena. Orang adane lho orang. Rawa ganjero nak lama. Tiang muasne niloh Madura ras jero. Oh, memene. Oh, Dinganyi, nyen kone adane tuh. Ara cak sing bongol. Menyen adane. Niloh madu muadah don keraras. Kapluk. Kuping curak. Bungut menceng kuping curak. Terus cang curak orang ye. Waden cang orang nyi lo don wadah keraras. Si kacang bungut nyen terus cang. Meme sikat nih jab cang nas nyi kan. Panen yo. Jan rudal cang beludal patriot nas. Lake to di ngocang. Ilo madu raras. Oh. Dewa Ratu Bengong bapone. Anut goban jenenge aja adan jenenge. Nah, pang presido bapo tatas nawang. Men. Jenengane malwan yen adan jenenge. Tiang ilo madu mas apa? Madunya nih. Madu kele-kele apa? Oh. Ini kemudian gede nyi. Kapluk. Ini kengken tuh. Beli. Man jenenge nadan jenenge. Man. Tiang nilo madu masih pe. Oh. Nilo madu gele-gele.
Ning. Beli. Kengken nenang. Calo madu sih, Cang. Ninang udang maradon nak madan iluh madu nyiluh madu. Iluh madunya. Bapak saja kurenan bapaknya lo madu Mas Pak. Oh, iluh madunya nih. Lo madu buyong bangke. Man kengken man cara sekan bebek marang angin nang timbali mbur perjani ngangin. Ning. Tiang bapak. Uwene jeneng ada dini di petekalan bapon. Macunuk ngajak bapo anya kelakar kijo. Bapak, Ma? apang bapak pada nawang. Sejatit nih idap tiangnya tuah murang-murang lampah. Murang-murang lampah. Emang jeneng memeh dewa ratu. Beli. Lila kijo nih. Nyibeninga rare ini lakar mang. Nak yang umang sing dinang diare. Idap beline lakar menggeduwi rasa ngajak rare ini. Ada kemau. Yen kamu kengken gue nih. Nyanan juak bagus nyanan. Melengah. Ngoyong dini ngoyong. Mau. Ning. Tiang bapak. Nah kengken bilang ada nak ngeraos dewe kadi kruang cara mengbuang muruk-muruk. Kengken nih. Lagarang semut api di diantar ini. Lengah. Oyong mo. Ning. Tiang bapak. Nak Oh. Ning. Ngaresep bapo nang tegarang jeneng ditu ngoyong malih. Nah, betawang kuran bapak cemburu. Kawan ini ngoyong mo. Di subane jeneng ngenyokan satu teken bapo. Ngorang dewek jenenge ngumang. Ingat bapo apan hidup dadi manusia. Patut matulung keng wong kelarang. Nanah yen duduk bapo jeneng. Lakar akuin bapo pianak kengkennya. Bapak. Man? Ada dadi legan bapak nih. Bakal ngolasin nuduk pau kudan tiang ngajak nyaman tiang. Suk semua pesan tiang bapak, tiang nyak bapak. Man jeneng kengkennya nya. Tiang nyak bapak. Nanah yen subuh keto ngoyong dan malu jeneng dini. Pangman bapo nyatu ngajak somah bapo. Lautang bapak. Memene. Ngumang rare neneng lan duduk jane akuin piana. Kengken. Duduk akuin piana. Yen blinget. Kengken. Yen cang ngadong piana ngadong mantu. Jani ben beli nuduk jelemong. Yen ne duduk beli kudang kilo ya kang lek. Wih, dodok itu. Jerat yang saya biasa ngelek nasi. Apa kelek-lek? Tipak. Makmu, saupmu. Nah, itu sebab. Liutlah nasen tipatnya ini. Gaenina ajak liu ngarapin. Sesuduk peminah beline nuduk rare nenenan. Piana mantun nyene mekat sing deman kendewe. Angon umpan pancen i piana mantu pangnya mulih to. Oh, dadene piana pangnya buka daud payun yen. Bener. Meme jani dong boy beli bancang maro. Kengken bancang jani. Nah, tapi keto bener sebat awak tua jag-jage rare nenenan jag-jage ke dalam nah. Momo. Mai. Meme nguseng pedih ning. Oh, meme sing kang lek-lek cang me. Ngudiang meme ngamah jelam mau. Oh, karen cang nang biasa ngamah jelam mau. Dadane ada boleh meme busan de tu sangat kang. Mapan dadi manusia benah boleh tu sing dadi lempas. Enat meme ngide kebelehan tak jeneng. Tiang masih kedo me. Adane tiang di tengah halase kelawan aden tiange. Rasa jejak tiange kelewat. Tu dawenan tiang raos tekenen meme simpang siur. Cutat tiang mohon maaf me. Memeh dewa ratu layu dudos kopan rare nenenan. Sinah sing medar nen mah. Lan ke pondok aja lo. Lan mulih medar apa jeblot ban memang lebangan lan Mai. Halo.
Aduh, kewah hati makenah jani. Sinah bekal didian ngiring ide dua agung putra lunga nuna saja ke tengah halase. Mapan koma ngapal subuh murta jani gelem sing bepreside lakar ngiring. Dadong yo kati berak kati ngaliang ubat kemo mai pipis lah kanti kayang ubuan celeng kucit kayang angkung yo kati madhep udiang dijani sing be komang apel presiden lakar ngiring ang ida dua gong lunga nih jani canyi dang col ye kaden cang cikal sing nangkil mapan dadong ciman muleh moran si to orang si gelam sangat jani nu bayu serayang seruyung kok nu ciwon nu bani dadong cing orang milah man ngalih ubat pemurte ci aliang ubat kemo kone ke padang samian si bali ane sikat dotonang seng kone masih cinya seger ben kewah dadong cia mekiset ben ngalih ubat kemo ke padang kerta ci aliang ubat kone seng kone ci masih seger cang takodina kewah masih cangun kedak basah dadong cia kemo ke padang bae cia liang ubat seng masih ci segar ne ci bisa ci segar jani kita cia liang ubat mang kemo abo ke padang gala ye ke padang gala ya ka di padang gala maro dadi bencang bangun oh mare teka ditu dadi ci bangun cang nak metegan kemo ke padang gala ya teka ditu dadi berjalan-jalan sing mau bangun maro bedi pengken uno bangun maro bedi bedo metegan cang kadenji maro kaditu bang melaib kadenji siko bedi bangun oke aja cang mulai uli padang gala bincang gelem nageh ditu ke cang di padang gala oh terus si ditu nageh mana dong ci kengken sebetne horin bacangnya cuma mubat sambil-sambil lang masa kemo seriuk-seriuk lang gitu oke tuh Una jani bayun cino seriang-seriung mede. Bayu banyak luang mata usak gitu. Oh, jani mekiset gelam cia ke mata lah kuah. Agak burang mata kesniman cang mau periksa di dokter mata. Ah, bu kengken yo mata andiang nih ketuang cang bu dokter. Engke matna ya. Punapi nih kau pak kom gitu. Asal nepo enak tua marah dia burang bo. Oh, sebilang ci ningali anak tua burang rasanya senyak luang nah gitu. Burang mata andiang asal bo nepo enak bajang jege galang gitu. Oh, di nepo enak bajang jege nya galang. Orang setakonang nak dokternya naik gelamnya gelam kenapa tuh matan cia? Orang begelam mata anjang niki Pak Komang sakit mata keranjang niki. Orang si gelam sakit mata keranjang. Begitu dah nak keranjang ngono. Apa? Adene ulian seledat mata tuh orang rusak. Oh, ibu sana dia. Cana kewah masih kaden cikal sing payu ngiring. Mapan si bumurta gelam. Jadi di diancang kalau ngiring segitu kena cang. Ini agak si teka tuh. Bamang. Engken. Jadi sekini naik. Mapan ide dua agung jadi lakar lungo. Kamu nuna saja ke tengah halase. Kiraga kewah hati nenek nang. Hujan-hujan. Jadi ngiring ide dua agung nuna saja. Kengken ya betene. Cang makena sengiring luka. Tadi sengiring. Kena nama lu awak teruna-teruna ngiring kamu ke tengah halase dijelak karena puing nak bajang-bajang. Oh, sebat kenapa ngalin tunang aneh gitu. Ci sebat ngalin tunang cang sebat ben mesa. Oh sebat ci ngalin tunang masa. Sing sebat sing lah tunang. Atena patuh pada sebat. Udiang sebat-sebat degal ngiring ada dua agung. Meliang-liang ya nih. Meliang-liang. Oh, kening. Oh, jadi kini mang. Jadi sing kini apin ci sing lah tunangan kan ada nih. Isekar.
Jadi begening yen teke saged disekar penyeroane sing diajak ngibur setonen lakar kemo ngiring ide duagung ke tengah alase pangade masih kenangan manis di puri. Segitu dah. Ingat jaga orang gening bedaan ke di radong do. Kene gening do. Ada yang ingat sih. Oh gening aneh kene. Bibi anu aneh gitu. Seng. Gening aneh kengken. Kene. Kau gadis yang ku sayang. Banyak tertarik Sekar. Karena kau tak pernah manja. Terus. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi ciptaan Tuhan. Hai nona si jantung hati saya. Saya yang menyanyi, kamu yang menari. Hai nona pakai sunting melati. Walang keke mencok neng tembok. Bareng lagi. Tase kayak wanu tang geneng cia. Geneng apa tuh? Walang keke mencok neng tembok. Tembok bolong saling atat saling pentil. Ketipat nasi pasel. Benen dongkang kipe enyok jungo besel. Isabella ada. Kau Ganja bien. Geneng apa tuh tonang mila geneng cia. Oh burung nyanyikanlah. Sudah mah geneng ke kita. Tuh sinah geneng sakit mata keranjang sama kado. Asal seledek. Aku dang macam geneng itu. Kupingnya bakadung usah. Apa jadi ngah gitu kata orang. Yang gitu geneng cia. May bisa sing teke ya sekarang. Kewah yang hitungan geneng cia itu tonang. Artinya Acang bo bisa mencurahkan si Atin ja. Ya sing terserah jadi pilih-pilih nih ya kang wanget tuh. Oh gitu. Jadi kitanya mumpung ide Duagung tonen medal. Ali sekar sakit isekar di taman. Nenan lunga ide mau marga ide Duagung sepereraga ide mau marga iraga buung wah. Iraga dua-duaan aja yuk. Isekar. Ide Duagung mau marga tuh nuna saja. Ramang bian ngiring adeannya raga pacaran. Oh masa hujan-hujan pang ide kan mau marga. Lan. Ayo kalian. Wadah. Batal bener batal. Ane buang iring nyen pangsakan ya. Duagung. Mungkin. Ipornya manti tiang komang apel tendurus pacang ngiring pelungo cokor dewa. Iya pol nih buang kar ngiring gelah kemu kalah se. Nak kengken ya. Ipon kantun gelam Duago. Gelam kenapa? Ipon sakit mata Duago. Oh barak mata nih ya. Tan Duago. Man pecehan mata nih ya. Nintan. Kengken mata nih ya. Ipon sakit mata keranjang Duago. Dan jakti. Kaden cing orang cunyan memeriksa dokter kuni ya. Lokale tua. Wah. Gelah uleng busan yang tos saya ada dua. Pirang gelah cai nu magendeng senya gelah ngulgol. Nggih. Tiang jadi ngalin niko tunangan di tiang titipin di tiang lagu kan. Oke, tuh. Lagu madukan kan. Lagu gado-gado gendeng ipun. Sumaya nih bi baca ingat pal. Sana di bini kah? Oh, kabar berita. Ye, udah mageneng dah dena.
pacang ngiring Palungguh Cokordewa lunga mereka ketelengin wana. Tuah benar pal. Manut bisa itu nakilingsir bagawan tene di puri. Dewa Sayu patut gelalunga mula tuah jani. Inggih. Dulu serainane mangkin pacang lunga. Benar. Gelah lakar tangkil ke pasraman nunas aja. Mapan gelah engal lakar madag nate dini di puri. Nah, dumadak swece mbange col apal pada. Engal gelah mapi kulih ne madan kaweruhan. Di subane gelah mapi kulih sing den malu gelah muali mai kepuri kauripan. Tan pacang Palungguh Cokordewa muali malih. Gelah tangkil malu kemu ke dapura. Menda iadi dia Madusari. Mapan to mula pina ke jatuh karman gelah. Inggih. Lurus. Yen sapunika pikayon Palungguh Cokordewa dan sanang becik. Dados sepisan pemargan Palungguh Cokordewa. Kaping siki kepulih keweruhan. Kaping kalih sampun Palungguh Cokordewa pulih rabi. Sejabot topol becol pada Pangnawan. Ali-ali ni dan lingsir. Ni ke paice ken gelah. Gelah buen me paice ken yadi. To rumasat negol yadi ditupang dengan buen. Nuo pare pejalan yadi di dapura. Inggih sampun macihna mangda masikian Palungguh Cokordewa ring ide yari kering. Benar. Yang gitu lan kawitan pejalan lan. Lurus. Laris Bang, coba main. Mapan mas wingung ngaso-ngasi wano iki. Anano manusia. Ye ki anu bon manusia datang. Walau anu manusia datang, onang ada. Nyamluh pun, nyamluh. Mang, demen hati tengah halase mang. Kaden cang cara tutur naik ada beburon galak di tengah halase sing ada sing. Di alas ini jo penuh kedamaian. Wih, si gaya mang. Hah? Mara ke tengah alase cara kal kimping abah Ji misi membekal saput. Ini penting nih saput nih nyanan pangsing karang legu. Bih bata karang legu kan mesti jejah. Jejah karang legu nyanan bisa sakit darah berdemam nyanan. Oh, darah berdemam, demam berdarah ada. Oh tuh ini barak-barak tuh. Demen hati yo. Kadang nak kengken di tengah alase tes masih rasa ada mang. Kadang mak kalau di tengah alase sing. Jang sinyak pulas beten, ian beten bisa amah macan, megantung jangkal pulas bedur. Apa yang menggantung di pulas dur masih bisa ada lelipi, bisa ci mati masih amah lelipi. Yang penting aman. Deh, jadi nah ci beten jang bedur cian ya malu nang madu. Aduh. Dasar jelema getap. Marang orang ada lipi perjadi ada melaib. Pang, dasar jelema langit. Bilang ngiring ide wagong bobo perjadi melaib. Inge. Titiang dan sapuniki mangayang sampunipun ko mangapal melaib. Titiang presiden yang Palungguh Cokordewa diakudang bulan wenten ring selengeng wana. Wago! Oyo manusia. Ipih kapilayu wong.
becol glor. Col. Lakuin. Go. Ano mo ako ngapa? Duago. Duago, enten bola poli Duago. Ken. Ikan api. Mak naya pemulih ngalah. Tapi cuma misi saling. Duago. Yo. Wih. Ibu raksasa. Makanya bang. Mutilar mangkanu. Bener. Kadang punggung mutilar. Ibu Pangnawan. Sing sanang ibu lakar ngulgul perjalanan gelah mai. Ibu Pangnawan wakil akar lunas aja tangkil ke peseraman. Pani ngwalangin. Makanya bang. Anangun tapo semadi mangkanu. Bener. Saya gani beraksasa. Hei, Duago. Tak pasang tidak raksasa punika enten ngalan medal plungo cokor dewa tuni ampun ilut tidang bawang ipune. Busan nanti glor busan je ilut kenapa ya? Dan mana titian dan sapuniki mang wenten nyaksiang titiang ilut bawang raksasa. Opang mabukti wanen cai. Inge. Warawira kanti bani ilut bawang raksasa. Inge ilut titiang bawang ipune. Yen ada gelah bani cing ilut. Yen rau plungo cokor dewa dan membukti titiang sempun madema raksasa. Oke, tuh. Panaknya apa? Saneten panah raksasa, saneten. Tuh, panak dongkang makecok. Ah, panah dongkang. Titiang kadong siu bani kan panah dongkang. Aku wanen ilut bawang raksasa. Jati ya. Bintit pelayan. Yapal je. Pun sampun melaib Duago. Alina nyaman sih col. Dan mengayang ampunipun melaib. Nananipun pangamalkan raksasa. Yen mai kalah sejak kuda. Kadang jatlu. Manian yen muali kepuri pang jatlu. Nyaman depan. Jadi ni ya. Mit. Dalam titiang raraipun. Laku dah. Oh. Bang. Bang apal. Col, matan cinugen budak. Sareten. Tuh, di bongkol. Oh, yang bunga ada bunga apa nih barak tuh? Oh, Drika. Wih, itu. Wih. Oh, sing bandingan nah moya amat jajah bayon ya. Oh, ini jongkok nih kau. Oh. Komang apal tan nih kau. Iya dong. Anak maju nih kau. Ada nak maju jetnya berduur. Saput polengnya tolen aja tuh. Oh, unikal. Oh. Bang apal. Mai Bang apal. Nah, itu boyo mana nyanan teke raksasa sina cimati ama raksasa. Pa ditu cikoyong cangkal ngiring ide Duago. Duago! Duago! Manudok piana madu raras kelawani madu kele-kele. Dewek jo sing ten bangung diang. Ara jane jo kayah nas ngaliye hanyar. Ugo sembon terus-terus ngoyong kene yo. Mungkung sen tawaken piana ama kedadua. Sing tahu nang. Tuh dadi meme ngabejun. Meme bakal kijo. Kenah meme olahraga kapah-kapah nih. Apa? Olahraga? Olahraga apa ngajon? Anu ngaliye hanyar ning nak jun jenik sing kengken sing meme. Sajan meme sing lek api. Meme kadang ngalah panak bajang-bajang adane depang tiang nyalo dia meme jaimo. Sing tadi meme ngaliye? Meme. Hah? Yan kete meme. Rangka subat tua ngaliye yan depot jak pisaga sing tiang ngucap. Lah panak bajang raga lingser ila-ila. Meja jone yang ngaliye. Oh nana sing yo bang teneng meme ngaliye anu jukut san kalale. Ada.
lo madu raras ngale ya yang ale jukut meme kaditu kade ingatang momoman Kalau kaditu kade momoman aduh bisa mati momoman dong inge-inge nake meme yen sobo merasa dia sebagai yang meme ini suwot momoman inge-inge anake apa mata inge-inge lo rasa-rasa yang ingan-inganin gitu nah yang merasa jalan ancit gitu di jalannya ancit nah yang beketulan lah ngaleng-ngaleng pesen dengai jangan Ratu Dua Agung, Jol, aduh, ijo men mulai jani, dong aleh cang maiwo, aduh, mati benini marah nyanyo. Lo Maduraras, yang meme, yang subo lakar manjus, to nang tiang bengong-bengong lo, lo naik kaman lo. Ya tuh mau nyenak lo. Yang sing juari ngembos kaman meme. Kemudian sing juari ngembos kaman lo. Yang sing los te kaman nih, gue nyep sing belos. Yang belos apa kan ngelap salin. Awas sing ngelap salin. Ngalain bos kaman nih. Ya ada nak manyus. Sempatan ngintip.